Ginoyalam kaseng nyotrap Integrated Territorial Organization Riboy District kila keno bagi trok dewïong kila Ïaid laitlan naka khyrdop talasi jong kipulit kaba Umsawkhwan Riboy District halor kania nakalyang kahito hakas poterik mantau benai risau arja arpuar kila lekbo sendan dakaji ujor halor kita ki khyrdop haba crunch kilat pathai kubor uba keni dong room u General Secretary kaseng ulaong bakaseng kala yo ekji ujor na kibabon haba ya day bat kajing laitsuk bat kajing laitlan ki trok ki dewïong bian ki bayat lyngba na kita ki khyrdop ki ba wat na karliang ka sengru dang haki khndiat banai balala ki la yo ban bat ya shibun teli ki trok ki dewïong bian ki bayat lyngba kini ki khyrdop labuan na kini ki sngi ki FIR jangi rangi laban ki ladon hapo marung keneng ro ki ladon hapo dam side ro ki ladon te kibun ong chu ya ka bang dang don kam jing hisha peleng hi ki Ïaid bat sngi ban miet kidon ki yakum kita